Yes, thank you for watching Nkore Media. Here we introduce to you Nkaheza Joseph, the innovative man in Uganda, basically from Western Uganda, Nkore region, Mbarara. After getting 5 million from President Museveni, the man has done a new pickup truck and successfully the car is wonderful and it is moving smoothly. As you can see, the best cars from the best established companies. Nkaheza is ready to teach other people, also try and how they can innovate on making such a marvelous work. Thanks for having Nkore Media. We continue to bring you more of innovations from Uganda and across Africa. Thank you for watching. Subscribe, enjoy the video. Mugishinija kumwijukana na je cyamuyamba nimba ninkucenga Nkaheza So Nkaheza Joseph twakutangirira Nkore Media. Orije munonga ninkureba eje motoka ugikozire umaziro buri kwingana cyo mu production mu factory yayo karuga koro ibiri kuna mushanju byo ko 11 2 21 mwero kurugana tandike bya 25 ubona ataka kora motoka eji ka eje yawe biro 29. So no open roof ni pick up munonga itari mucoya kandi takweteka AC izi mukura muziwaza abantu kinga gusa AC za ruhanga ese ziteze za nacho. So ninjireba no kuchobora kacha technology ejini niyo ejini steering bwenu ezine ngombe zikujyambaho tera ngombe wana tambura umuhanda ninga wasanga umuhanda gwenda kuguma sasa sarasineje ekuyambaho okurango wa access yo kumuzamo na program zawe kwana utambura engage ejini njikosana ni ntwaro mu ruira hirwaro kuba ne basana kutwara abaruira hirwaro ninga emergency calls ntukoseji nakwetegereza aka kunkureba aka bwenu ejini temperature ne baneyereka temperature yo kwemerire konkane kora opposite ke kuberi yo muhayi ntumanisa ngo iri hansi mweno ke kuza ahansi obuye hati niba yatemba obwene yatemba ibyo ni mbikoze santiu abo kuba technology iyo abajumba babikorireho ko kubisa byanje byanga gukora mweno boyine kutekaho ubundo bukojo kurango yakweco kwenda then kara kunkureba ejo niyo speed meter nguko wagireba ko kumara kwemba mweno netandikiro muzuro ebara digital. So ejo niyo speed meter yawe speed meter yanje hari muri lights watamu indicator zona ne bare birukaje ejo korikari Nkaheza wiring nungiye kikacha yuguru nakwikiriza so ejo ni self yayo ejo ni self start ngo kugireba starting am ina engine stop bwenu no self kaburijo ejikani hano ine charging system hano no charging akasimu kawe wabo uri mu mihanda yawe ko no tambura kwenda muriro steering jeji no gikore cyo kwenda no basa kudigarira hansi ninga higuru kwenda kuvuga
Chume ni lights zikwasa kuyamba umuntu yanatemba kaje ngaburi ko bwirirwe kiro oyine biwa bakomere nyuma lights zone ezi zikora yeto checking ibintu byo komere ukwaza kukoma umurugwa emvuga yayo n'imotoka yagiye zo no kuko imotoka za manyo kuzitaha bana mutatiyobe imotoka za manyo kuzitaha ubwo no muriro breach yayo then clutch side edge hamwe na line ya river so side edge hamwe na clutch waroza kutamujia mwenu izi line za river atubujia yazamu mwenu kukure turamu hata unono jeni ejo nijia number 1 Nkaheza jamotoka na neje yenyuma notekatika mwe ntandise yongireho neha entandise yongira yeji ni mpango munonga watu mbase kuri motoka yo kwasa kuvugana no munjura kandi cyabishika kwasika yabandize cya kabiri motoka ejine basakora business nambwenu abahinji abashubuzi nimbashaba okumpikira kosa orders z'imotogezi abo kwa amaserivisi bakwa yaba munonga business zanyu nehe kabikwingana ki let's say twatahonka amatafari amatafari nibasakwe gura amatafari gakwingana runana ninge bitoki 50 ninga abantu ojo yesterday turebere video boje gwiza abantu bangahe emyeto izoba rya euro 6 kuri abenya mutanga yo kwimika ajugisha kuto musya kundo ramba tubino musha ninye nasubiye ninkora acha transporters z'abantu abaruko nenyweta bona babiri bazamukuru nenyweta ni basa kumyoritazi 2 kilometers 9 nobori nkai let's say nkaho turi wazagwa kabari nono wazagwa kabari nobori rubare nobori hari munonga nobori hari buzima ambwenu ne yamba munonga kandi kuzirisire motokeji nyenda abantu abaragitunje mutunjira $5,000 basi kugira amagoba kumwasika zo munshaho abo kuba mwene ni mukimanye motoka zitaho mu Uganda wanugura motoka ansi ati ne motoka yansi ya $15,000 garuka kandi obwiro bunyine zazitari insanabwe bwene hati hagira umya Uganda hagira motoka yanyaha kandi ukora amagoba ni wogire ntase wabasa kwekorera umuka yawe so Nkaheza Joseph about training abantu no bashomesa let's say bari menda ku trainingwa ndiyo ningezaho konka mbere ninchukora nkora niko expectinga kugira ngo ninja kujya kutunga support kuronga fresh ningomba we rugishazi konka cyangire kwikira nambwenu okutandika kandi ko mwako ngakikora official kugira ngo utandike kwakira beji nambwenu hati abacabo nyineho bari mu field bari bakora kurangu obwenje nko butinafa nabo hagire cyo yambi hakariye so already ku waba supported no basa kutamuze kintu mbi ezo jamotoka technology yona waji manyire kandi no basa kukore ndijo ne kutwara rugwiro kwingana kiretse nakora odanje ka today nikwendeje motoka nunje munonge yakaheza namaze kutraininga abana emyeto bakumyabiri ira motoka y'ikibandi kikoromo wike mwen mban mushoze motoka ejine bishumire kandi ntu expecting no gukora nungeze kukirari yeje abo kubaci kukinyure kintu byo gukora n'icyo kwibuka so you expecting akora cyango cyusingari yeje kimukorebesha yeje webare Nkaheza kandi webare technology kandi ntukoraganisa ngo utakafire ningashi otine huanankire rangana aja kuyambe kiroto cyawo mu Afrika yona nikimanywa kandi no shangani wabo umuntu wamani na munonga umwihanga ryawe rya Uganda so abakubasa kusupportinga ikintu no kireba pichi no gireba nzijo kandi nenyo no gireba kuri so nuwogwe Nkaheza Joseph kandi twatumuta yise wanda kumanya binji inamba ya WhatsApp rekaje kushomera takarugireho then turebe 0789 9 3 4 plus 256 789 96 3455 okay Nkaheza Joseph webale munonga